Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Patron Net la mai thon riu darai. Asai August tarik ru na pungu kum singnai na chui na padai. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the Ko. Tamenglong August tarik ru na padai. Government of the People's Republic of Nagalim (GPRN) jai lat reason rilang na luan riksanai na tachatang may Naga Independence Day Town Baptist Church Tamenglong headquarters kautat kai kanthe. Naga Independence Day mungtai rong may Naga Council Manipur j may Naga Council Manipur Liang may Naga Council Manipur Inpui Naga Union Town Churches Union Village Association Chairman Council Khadni Chairman and Secretary Association Tamenglong ri matsuang law na tat kai kan chongi kum na RNCM ri host law kan chonge. Luan riksanai na tachatang may Naga Independence Day celebration mung khautai and gon mai pausan Vice President UNC ri Chief Case salaw kane. Kamung khautai Naga may leaders azu ri kapui kandi khang kani upanti kat palaw kan may nunta ningtaw may suna silent prayer gan akuan pan may Secretary Chailat Reason ri saina takailaw kane. Kamung John Chief Case and gon may ri Naga Solution Framework Agreement hilai na tilaw khang nai may hai NSCNIM or GPRN tong thau na rami mi hai Naga may tribes street na khatong thau we na sakane. Chief Guest the stakeholders wai khau chun cham na akhat na suna Naga may tong solution khang tan thau dikho na karian kane. Riksanai na tachat Naga Independence Day kautai RNCM, LNCM, ZNCM and INU, VACC leaders wairi, Ziliangrong inpui kwai chun samna lungbam khang, Naga may tong ramdui resources ay insamna nga khang karian kane. Inbu na Naga may issued hai, NSCN tong issued na rami, mi hai Naga may sumay kwai tong issue way. Intaw gan kau alaw nun Naga may issue khang swang India may tuang chun kau inbu kuba me kum nagwang ni may kinti hai Naga may tuang intuk may issue hai dilaw bom khang kage nai mitay salaway kane. Tamenglong district kau lungba may tribes cherukri khatkata zai thau karina bam khang ni tribes chung leaders nun tay rikarian kane. Reverend G Chingliang President Tamenglong Town Churches Union TCU rui Naga may gway lung cham khang appeal sukani kamay rui lat ku kau pupaw nun rui tan di kamun insup may akhat na rui zan gway hui gut wangi tan di kamun bagit hai zan tai hui gut nuk magi tuna sana Naga may solution hai ni akhat na suna karam gut magi thai in phang kung putni tuna sakane khatni ani ri ra ri nuk mak may tan bamit hai ani ri tam may gung tang kung putni tuna ni sakane. Town Churches Union President Terry Anu Ziliangrong may lung in samna lung khang Anu pupaw nun rui chuksu ga raw may tan law kan chonge Anu lung chapna lung bam tina bai may tribes nun rui hau ka hau na bam chonge tuna sakane. Asai tuang mung kau intuk may duan akhat suna zaitlat reason kau lung bam may Naga may kway rui declaration akhat ni lalaw kane. Naga Independence Day celebration loy mitang UNC Vice President and Gonmai RNCM LNCM ZNCM khani INU tung leaders nunrui Prime Minister of India khang memorandum Deputy Commissioner Tamenglong Dr. L Angshim Dansawa khauti kala lokane joint memorandum khautai Naga solution hai 3rd August kum singnai na rut na pungu khau Government of India le NSCNIM ka khau sign sukan mai framework agreement thailai katum melung khau tilaw khang demand sukani Indo-Naga political conflict horiman sai gaisi panti tat kan tuang the Naga mi gwai ri katuang kan di khau chu sang na kan yuning tha suna lung khang nu law puthu tu na joint memorandum khau tai hi kane Haflong August rik ru na padai Haflong Dima Hasau Assam khau auto rickshaw driver helmet piu magna thau tat ba metat dangka chingkhat fine ti khap kan the Haflong khau Dinendra Camrai tu mai puta MVX chingkhat phai skill the chat na the chat section phai kharik skill na padai di bang khau fine su kan tongi tiki 3 wheel khang suna tu fine lagwang kan mai ma ge tu na cham de ri ti thai kan ne Dinendra Camrai ri traffic branch khau kata chalan su mai lam than khangwong megan in charge officer ri ariu mu kan ne tu na sa kan ne Auto rickshaw driver Dinendra thilaina police nun jing bangchang jaw inba na gari nun ta check suna kalam ka si chamak mai fine azu laba me tu na cham khau ti thai kan ne Noni August tarik rut na padai Noni district khau electric kasi katup na public way khangkuk mai azu tilaw na bam mai lung khau asai Noni jong deputy commissioner Dr. Sarah Chandra Arojuri joint meeting kau na CSO leaders nun le long mai bazar board office kau ka phian kariu kan the district administration le tu na CSO leaders nun Noni district khau electric wang chui mak mai ri kuk mai azu ariuba mai lam khau ka phian kan mai khau commissioner da alam lana joint coordination committee ka siam thau khang dim law kan the kumna Guwahati thang re technical experts RAC team noni khau thawang lana transmission line khau technical failures nai ba mikoi ti zau khang khani power substation hai check ti su khang dinglaw kan the Noni district khau electric wangsui mak mai ri kadai suna government offices bank educational institutions khani private sectors koi khau gwangtang mang mai azu ti law na gwangkan tong the tu na cham de ri ti thai kan ne
Bengaluru August Tirik Route Napadai. State Bank of India Khani Punjab National Bank Re Fixed Deposit Fraud Sukan Metang. Karnataka's Finance Department Re State Government Departments, Public Sector Units, Boards, Corporation, Local Bodies, Universities Khani Baim Institution Goida, SBI Khani PNB Khorikan Yutong Account Goi in Bank Khang Order Tipat Kante. Karnataka Government Re September Chui Ngan Khang Deadline Dilauna Departments Goida Kan Yutong Account SBI Le PNB Khori in Bank Khang Order Tai Tikan Tonge. Mitong Order Tai PC Jaffer Secretary Department Re issued Sukan Tonge. Karnataka Government Hilaina Mitong Bank Kanai Re Fraud Transaction Kanai Sukani to Nasakane. PNB Rajajinagar Branch Kau Karnataka Industrial Area Development Board Re Danka Crore Chui na Pungu Fixed Deposit September Tirik Rut na Padai Kum Sing Nai na Rut na Khat Kau Tai Sulaukan Tonge Tiki Deposit Tung Term Tai Lui Megan Kau Crore Rut na Katup na Ka Release Sulaukane. Bank official nunta meeting kaluan gai si suwang kan the tiki mitong case sai doi law ngam makan jongi tuna sakane mitong case le in samai mai fixed deposit high state bank of Mysore in tau SBI le kum singnai na rut na chunai khautai rui march sudat kan me khau Karnataka State Pollution Control Board rui fixed deposit ai Avenue Road branch khau crore ru sulau kan jongi tiki mitong sen bam tai private company le HS su kan the tuna forged documents len kani tuna sakane mitong bank fraud tan hai rui Comptroller and Auditor General of India report kau gungtang mak mai nai ba mi tuna sana government tong transaction goi mi tong bank kanai kau in tha khang order tai tikan tonge Infal August Tirik Route na Patai. India Strict Chennai na Tachat Independence Day tingmik ni Megan Kau. Nemcha Kibgyan Manipur Minister for Textile, Commerce and Industries resign na Kuki Jo Community Re 3rd edition Har Ghar Tiranga campaign release at Laukanthe. Viskat Bharat Kau Lunggut Malian na Kuki Community Re kilometer tree by really Gaanphiu Kau Rekangpo Pingan Tatkan Tonge. Mi Kau Tai Namchan Kibgyan Re Prime Minister Narendra Modi Tong Vision High National Celebration Ti Sulauko to na rally Kau Tai Sakane. By rally Tagong mi khautai into in gan chabuan allow kani in samna azuri Indian national flag kazit na riu gai kani by ridley lang pat mainun thailai na mitong mung hai India nation kasiam thau mi khau lung gut lau mina rapna India ti hai kalai mi biak thang ti gut mi khau chun chap mai nai khang karian kane Jerusalem August Tirik Route na Patai. Iran re Israel ru khau ri kai khang duna chamrang suba melung khau Western country goi re World War III patni me khang da lung gai bam the. Mi da khau Western defensive goi re Iran ri kai tung nai thai tuna chiksin ka hau bam the khani Lebanon khau British mai goi da induang pat bam the. Mi lung khau London Paris khani Berlin tong leaders nun re Iran the Israel ru khau revenge strike tat kai khang kham ba mi. Iran President re UK Prime Minister Keir Starmer khau Israel ru khau ri kai mi rui. In Maitan ni day to not daw kante. Mi the Israel re Hamas official Ismail Hani the Tehran kau suloi kan metang riye. Ceasefire nai kang quarter hametai Egypt kau asai Thursday kau pari ra kang Korean kan tongi. Tiki Hamas official Hamad Abdul Hadi re ceasefire talk kau ka chau lagi to na daw kan tongi. Ceasefire talk the Israeli hostage ta impat lau kang ni Palestinian goi kan yu kai ti han gong dat kang ka phian ko to na Korean kan tongi. Abdul Hadi thelai na Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hai ri ka hau bami tuna sakane. Wednesday nung tai ni Gaza Strip kau Israeli airstrike ri mansai route na Chennai siloi kan tongi mi khautai allow gan pungu ka zau kani tuna Palestinian health official ri sakane. Former Western intelligence officer thelai na Iran ri swai magna Israel ru kau ri dai kai pini thi kum na Israel ri ni Iran ri kai migan kau handat khang subam thi tuna sakane. Tamenglong ting nai luan pok phabu Tirik Route na pungu kum sing nai na chi na padai. Lau chuan kalan ting zin muang na ye, zing bang ting rai na ye. Pok phabu Tirik Route na churuk. Lau chuan ting rai na ye, kalan ting zin muang na ye, zing bang ting rai na ye. The Gaanphiu DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 kau contact sulaupu o. Mai ka wai na king sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei ne la mai thon riu dere asai thung to cham hai khau ringa lau the khani mai ka wai na ru khau India Independence Day duang nei la mai inchun chang mai nai mi su kan diu in thuan ting sung khwang ru na kanai ma khai kai mi gan roi king in sam da la kho thon ku the